IFM News, Lokal. Inlalawag ni Dr. Dionisio Bukaw, Office of the Vice President for Research, Development and Innovation iti Mariano Marcos State University at kasapulan ang maadaptar ti teknolohiya iti Taiwan tapno mapalawa ti produksyon ti bawang ditoy probinsya. Kunana, addaray ti best practices dagitoy ang mabalin natuladon tapno mapaadopay ti produksyon ti bawang. May naitira ito'y inayo ni Bukaw nga doon na itinagapuan ni Universidad may panggap iti inobasyon ti produkto abawang sipod na Robotic Garlic Festival. Countries so that we can adjust o baka pagkita natin yung best practices nila that we can include it in our practices. Yes, we can compete. That's why I am telling you kanina that our garlic now, we can get as high as 12 to 14 tons in farmer's field. Yung sinasabi ko kanina, by increasing your planting density, including the nutrient management, we can compete. Actually, based on sa aming farmer's yield, 35 to 37 grams per bulb yung aming nakuha, 12 to 14 tons. So, nakita ng Picard yun, they were with us during the field day. Nakita nila yung size ng garlic sa farmer's field. Now, ang maganda doon kasi is nagsha-shower, nagre-rain shower. So, hindi siya limited sa tubig na kagaya na sinasabi kanina ni Mr. Eric Jen. And in our case, masyado tayong dry and then mahal yung prodo, mahal. Kaya minsan nalilimit yung irrigation management natin. Of course, may mga time na one week, per week yung irrigation natin, may mga every 11 days or 10 days. Pero dahil sa init ng ating panahon sa lugar natin, then we need to look into the irrigation management of our garden. Kawayatan na napalaos iti panagyaman iti gobyerno probinsyala iti pan nakaaprobar ti 2 milyon na pesos anay ilokar para iti manamnama apan nakaypasdek ti controlled nursery. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.